Alright, ayan, iti deti nga gundaway, inte nga ro den denggen ti panakaibasa deti surat ni Jemong. Sagudahin nga ro ti surat ni Pagayam a Jemong. Dear Cousin. Sagbay man ngayon binsa-binsain ti pakasarita akasin yung kablawang kay man iti ragsak nga aldawyo di Tanemars Studio. Kasama tayo nakablawak dagiti padak nga kanayon nga agbibuyay ti programam ket Jack Pulos impagarup nga may saaktumet kadagiti makapagsurat. Adda ngamin parikot ko iti agdama kasin yung dati asawak Jack Pulos maawatan ti ugali na. Adda dagiti gundaway nga mauawatak met. At naringat nga ron ti panagbiag. Da kami met nga saan nga nakaadal. Gagangay laeng met nga construction ti trabaho kasin. Ang ure kumano na numulaeng ti panagbiag mi. Naragsak kami kumalat tata. Awam met iti madingar aramidek. Agbisyo akman ngem arak sigarilyo laeng saan kumot nga mo iti agchicks ang nagbabae. Hang kumot amo ti agsugal. Ngem adu dagiti gundaway kasin yung nga Jack Pulos maawatan ti ugali ti asawak nang runa idi addan na duwa nga anak mi. Idi ta medyo marigatan kami nga mangisakad ti panagbiag dagiti duwa nga anak mi ta halos sabay da nga aggatas, agdayaper. Angem todo suporta mo dagiti naganak kanya kasin yung iso nga awan mo ti sapulen ko man. Ti asawak. Angem, diyak mo. Diyak maawatan ko na. Agabigbig lang agpupungtot. Ure no awan mo ti amok nga gapgapuna. Kulada nga paset ka no ti panagasawa dahi ti nga mapaspasarak ka sinyong gagangayla ka no gaputa ti asawa ket iso ti agtagibalay, iso ti agaw-awer kadigiti anak mi. Kasapulan na kano ti pangibuntonan na iti pungtot na, ti bannog na, ti stress na. Unang mapay siyak. Api ka siyak ti pangibagsakan na kadagiti ti stress na, bannog na nga agaw-awir kan nagtagibalay. Imbes kumamad nga no agawi da kasinyong manibod iti panagtrabaho. Ket aglinlin na ilo kami nga gasawa. Angim saan tamasansan mo nga agapa kami. No daduma maanusak angim adamat ti gundaway na nga hangko matepelan ti bagik ket agsinungbat kami masansa nakastat mapaspasamak kasin yung iso nga madmadlaw kung akasla na lamiisen ti langin-langin mi nga agasawa angim jak kayat nga madadael wenno marakrak ti binukel mi nga pamilya ken ni Miriam nga asawak ta maasyanak met kadigiti duwa nga ubing digiti duwa nga anak mi iso nga ikarigatak ti amin kunak iti bagik, inkarik iti bagik, nga aramidek ti amin tapno no maornos ti langin-langin mi nga gasawa. Ore no siyak ti kasapulan nga agadyas, siyak ti nasken nga agaramid iti wagas, tapno no saan kami nga agapa kini Miriam nga asawa. Dito man nga rod nga rugyak ti amin kasinyong ken no kasanungan addan kami ti parikot, kas ti man nga isalaysay. Kanayon kadilaang neta panagapayo baraw. Ay, halos inaldawon nanang. Baka man ngamin no adaking kati parikaut. Ha? Anyo ko mati problema kanyak nanang. Kat ipapaay kumot amin nga kabailak. Sunala nga ta saan nga isod dakil ti sweldo. Baka mo day tati pagpupungtutan na nukwa. Taamangan no kurang mo ta sweldo ngayap apunte iti asawam. Unang nabayag mo't nga kasyain na anahang. Maawatan na kuma. Tanya nga ron kitagpada kami mo't nga saan nga nakaadal. Isumala ti amok. Saan nga ti panagtalon ken panagtaraken iti dingwen. Deta panagkonstruksyon. Napialang mo't nga ti maited ko mo't ti kasapulan mo't nga. Hindi ti agiinak. Makapangang kami mo't iti mamitlo nga daras iti mesang aldaw. May gatak mo't
Dagiti anak may tigatas da. Diaper da. Kanda dumapay kasapulan da. Ay na. Jackman maawatan ta asawam. No naruam ko man ay tirigat. Akit saan ko mga kasta nga grek-reklamo. No pagpupungtutan na ka. No adadet di na maalaw. No di na magunod. Kat maawatan na kumabot at akasta mo lati trabaho. Baraw. Uwan nga rod nanang. Ang saan ba nakasta idi ni Miriam? So nga, pampanunutik pekit din. Pudnon sa mo, dati ibagbaga, di kiti daduma. Nga anya, baraw. Adan sa kurkurang na ko na dati asawak. Anya? Saan ka no nga normal, ti asawak ta. Ti api ko mga ibagam nga saan nga normal. Idin to nga, normal ma, titigtig na kada pa nagsauna. Ay, di ka man. Tilada nga isasaom si ka, may papan iti asawam. Sabot nga kasi nanang. Ako man kidi nga ibaga nga abnormal ti asawak. Kaapi nga nga ibagam nga saan nga normal. Ibagbagada nga rod, kansawan dagdag di barkadak, taamuda nga main, nga naianak ni Miriam, iti lipyer. Sakit, February 29, ti birthday na. Anya ko matipakay naigan na ta birthday na. Kadata kinalimpyot panurot ti asawam. Adangor di agiti agkunananang. Ano ka na yanak iti February 29. Nga leap year. Idi na ipasngay. Kung nadaman na, dyan ka mo. Adda ka no kurkurang na. Uno sursurok na. Anya. Adda sursurok na. Kuladan sa. At nagsurok nga raw, ti aldaw ti bulan ti Pebrero, ti panakaipas ngay da. Tila adamat, mamatmatika kaday ta. Kati, sa anak mo na mamati ananang, idi, ang kasla mamati akong ta. Daduma. Kasla, at dadigiti saan nga normal nga raramidin ti asawa. Kas kumaitian niya. Basta nanang. Panawang kay bay. Inak to pagtrabaho to no madamdama. Alaalawan anak ko. Basit lae kayan. Mapapintas ko na iti motorsiklok. Ta sumurutak mamot nga mapan makirides kadigiti kakadwak. Nakaapal mo no agis istoryada ti panagra-rides da. Ang inutik laeng. Tabasit mo la sweldo. Iso nga basit laeng mo ti ikisay ko kada ti iyapuntek ni Miriam. Kat nano makurno nga, gumatak tumanon ti baro nga piyesa ti motor ko tapno ma-upgrade mo dito yung motor ko. Yung ti problema, jak pa na ibaga ni Miriam, maipapan ka dito yung abanag. Dito ipakadak to kong kuwana nga, inakto sumurot nga mapanagpasyar, nga grides, kadigiti kakadwak. Jak sigurado no, palubusan na. Angin, aramidik to ti aminan. Tapno palubusan nak ni Miriam nga mapan makirides. Ay, nakardag trabaho. Todo kayod manen. Para iti pamilya. Abay, anya inaramid ni Mare, pare. Kuha nga ro, pare. Gabuta di jak pinagsweldo. Kat awan naibusan kami di bagas. Oh, kadabay. Ay na. Jak mo. Jak mo no aramid ti normal nga tao na jay naramid na. Anya tinaramid na pare. Apay bagam nga kasla sabali ti asawam. Kada dyan nga road. Gaputa awan ti maisaang na. Binaong ko nga mapan gumatang. Ada nga road ti araramidik idi. Kat di mawat iti gatang na iti bagas. Adya. Baka ba't da kwarta na pare? Saan? Awan. Kun may isa, intugot na ti maladagang anak me. Anya. Intugot na ti maladagang anak yan, dati inanak ko ti bunyag. Wen. Kaya apay ka intugot na. Kung man ano na itugot na, ipasyar na katamat.
Saan? Idi agsublida kat adawit na nga. Sa nga supot nga bagas. Adya. Gimata nga tao no imutang iji tiyanggi. Pare. Saan nga rod pare? Tasaan mo nga iji store no iji tiyanggi iji pagkatangan ti bagas ti nagkapan na. Napan iti balay ti mesa nga kumadreme. Adya. Napala ka nun nakiistorya. Agimin tugot na ti anak me. Idi agsublidan, dapat awit na nga sa nga supot nga bagas. Kat idi damagag, inted ka no ti kumadreme. Nga puta ka, damo ka no, timapan ni baby me, idi balay ti kumadreme. Kat pamati di ka ti babakit. Nasken nga mapabalunan ka no iti bagas, dati ubing. Ay, kasta aya. Agad, baka nairan-ran na laang mo ta. Saan? Saan nga nairan-ran na, pare? Inaranta na kid di Tapno agdiskitar, iti bagas nga isaang na. Nakababain mo di diyang inaramid na. Nakita, pagyamanam kid di na pare, tanalibre ka iti bagas. Unang, saan nga damong inaramid na data pare? Anya? Tunggal maawanan kami, maibusan kami iti bagas. Imbes nga mapanggumatang, sa kroyan na ti anak me, mapan na ipasyar ka digiti am-am mo me, kat into no agawid, addan ton awit na nga sa nga subot a bagas. At dapat din na minsan. Saan lang nga bagas tinagyan tayo subot. Anya pa nga rod pare. At dapat limagasot, kapasurot na. So nga, kit mayat ba't lata At least agad, nalibre kayo di bagas. At dapat kwarta na. Unang nakababayin pare. Ikak kumaitigatang ang hindi na kayat. Ay na. Saan samot nga normal nga aramid ti tao daytan pare. Aman eh. Man ano ko ma? Nasirib lang ni bakit mo. Takayat na karot ti makatipid kahit na ti malibre ti bagas. Wala nga mapanararamatin ti anak me. Kasano nga din isursur na. Isursur na iti amin na balay. Di anak me. Di nakataduntot bagas men. Ay kite, agyaman kayo pare no adun bagas yaw. Sana all kulak to Umayk to mga dumawat ti bagas yaw. Ay na. Di nakmawatan pare. Among mamin ti asawa. Naiyanak iti February 29, 1992. Leap year day di. Ibagada nga, no kano naiyanak di kasi nga petsa, da kano sursurok na. Mamatmati ka mo deta mat. Paring Jemong, saan ka mamatmati deta? Unang kaslamang rugrugi nga mamati akon paring kwate. Taadamat di kiti aramid ti asawa. Deta pa nag ay na aguuyong no ko nga awan ti gabgabo na. Kasi siya ti pagibunto na ti pungtot na. Di nakmaawatan pare. Daawang pa ti asawa. Ay, no may panggip ka data, kasaritam ni paring Dino. Api ni paring Dino. Agpabalakad ka king kuha na pare. No siya agad awan ti may balakad ko king kata, singgelak mo, awan mo pati asawa. Ngim ni paring Dino, saan ka din ka naragsak ti pamilya na? Tuwon gaya man niya. Saan ka istoryanan no agiinom tayo, nga nasingpet ka no ti asawa na. Amin ka no ngay baga natungpalan na. Saan ka no nga nangiwat? Saan nga nalang nga sumao? Saan ka no nga reklamador ti asawa na ni paring Dino? Baka man kami no. Adalaeng ti teknik na tapnulo ti kastagat. Saan nga aguuyong ti asawa pare? Anya tikit mo sawan. Baka amat siya malaga po na. No api nga aguuyog ti asawa mga kunam. Siyak? Anya ko mga rutmati. Anya ko mga tinaramid ko tapos nagbalin ka kasi ti asawa. Awan ti amok kabasol ko. Awan ti amok karamid ko. Nga makagapo no api nga kasi ti asawa. Talaga kit di nga nayanak iti lipir. Bawatan no daduma ti asawa ta. Uri awan ras-rason na agpupungtot. Ay na. Kasti ko na, kasaritam doon paring Dino, into nagsasango tayo.
Baring mabalakada na ka, ano ka sanot aramidem, tapno ti kastaget, santon nga aguuyong ta asawa. Ay, paring Dino. Pare. Naibaga ka diking kan ni paring kwatit, dati problema. Ni ayun. Uwing imbaga na kayong kanya pare. Mabaling ka din nga. Ag saludsud king ka no. Anya ti sikretom no apeng nga. Nasingpet ti asawam king ka. Ay kwa. No deta banag. Alagi matulungan ka kanina. Ape anya ka ti problema iti asawam, paring Jemong. Kung amin pare. Masansan nga aguuyong ti asawa. Anya. Jak maawatan ti ugali na no daduma. Tadati time na pa nga. Ada matagtaga-irip na. Nalukan. Apaan na. Bason ko ano. No, api nga nagtagtaga-irip iti kasya. Kinukas na nga dati. Kurang ti ited kong sweldo. No, dadigit ti saan mi nga magatang. Agpupungtot. Kaya agbalmalom. Saan lang agbalmalom. Manungal daw to nga pagpupungtutan na. Gagangailangan ti babae ti kasta pare. Gagangailangan ti asawa ti kasta. Ano kasta nga saan mo nga maited ti amin nga kasapulan ti pamilya. Normal laeng nga, may stress mo. Nakakapapanunod. No kasano na nga paganayon mo. Kasano na nga pagkasyayon mo. Deta sweldo ngay yawat mo king kuwana. Na isong timang manage ti budget ti pamilya. Kapisi ka pare. Kasano ti raramidim ka di paring Dino. Kut agpadatamat lang ti trabaho. Agpadatalang mo ti masweldo. Damag ko saan ka numot ka aguuyong ti asawam. Hey, deta. Ada ngamin sikreto na deta pare. Amom. Naunaak ngamin ni bakit ko. Anya tikit mo saan pare nga naunaam. Napakigtutak idi na. Aguuyong kumamot ita ti asawa, no saan ko nga napakigtutan, no saan ko nga naunaan. Hindi ka maawatan paring Dino. Kasano ti kahit mo asawin nga maunaan. Kasanom nga unaan ti asawam. Kato ti sakbay nga agpungtot, unaamon, sabtem, pakigtutan mo. Kaya nakarkaro, tapno ti kasta, agbuteng, maalala at agbuteng ka. Para manambat at maminsan. Tapno no, adawit pa nagbuting na ka. Mabali na yati kasta paring Jemong. Datayo nga lalaki ti agbanbanog nga mangmangged para ada kaninda. Tapno no ada gastusin mo no busbusin ti pamilyayo. Sakit kastat aramidin ti asawang ka. Madiya. Anya ka rutin naramid mo iti paring Dino. Kasanom ka di nga kinigtot ti asawa mi di. Ay kita. Agpungtot pelay di agad inuna akon. Kasano nga inunaan? Kaya pinagsawsaw ka. Pinagsawsaw kadagiti balikas nga saan nga makan iti aso. Napakigtutan, napabutngan. Sipo didi. Ay, yapo, ambuna at agungat. No naguni akon, agulima kan. No anya ti bagak, naalibtak ngagtulnog. Tong palen na adagos. No ibaong ko, alis to nga tumakder, alis to nga agkuti. Mapanadagos. Kasjay. Aya. Iso nga padasim to mate. Panagrik na kami ti asawam, kaya-kayanan na ka, kabailan na ka, at makikiktot ka siguro, mabutbuting ka. Hamong may ipagpakita nga mabuting ka iti asawam. Ipakita mo nga naturid ka, ipakita mo nga sikat ti padre da pamilya. Ipos mo ba't authority mo kunada nga, kas ama, kas asawa. Sikat ti lalaki parang kung Jemong, tandaanam da ita. Sika kuma, iti ari-ari, iti pamilya, gaputa sikat yung sapsapul, sikat yung mangmanggad. Sigurado ka kati paring Dino? Amangan ba't no? Sigurado ak pare. Was nga naramid mo deta, was nga napakigtutam ti asawam, naunaam, ay na, agnanayon to detan, agtulnugking ka. Mabuting tuking ka detan,
Saan ton nga aguo yung pay ti asawam, paring Jemong? Ay, sige. Padasek to mga ron, paring Dino. Apay nga itakalaang? Ha, Jemong? Sa anak man nga kasta-kasta si Miriam? Anya? Magtala ka. Nabanuga ka nagabot trabaho. Sa anak pagsawa ni ti kasta? Kaano kami nakasursuro nga sumungbat? Ha? Nabartek ka manan? Ay na, ibas ko mga data inom mo iti arak. Ordo nga mlatan, itid mo lata kanya kung tapno na isupay nga mainaayon ka di mabusbus dito'y balay. Nakatado di kita kasabulan, awal lang orti may itid mo kanya kon, awal lang may tultulong mon. Kurang lang orti sweldo nga iyap, apon tayo kanya kon. Di ka pala tumal na dita? Piti among jak among salidaan dita. Panang tumpam kanya. Dito'y mati panaking ka. Aray ko bakit? Aray ko. Uy, sakit din di. Sakit din ti dangram. Oy. Uray no nalimpyo ka, wano saan ka nakainom iti arak, sa anak nga mabuting keng ka, Jemong? Nang runa itata nakainom ka? Alisto ka lang kakabilan. Ari ko, makatiman. Isto na, bakit? Bakit? Jaking gagara. Makatiman, sumli nga. Bakit? Ibatam deta, bakit? May kanita, malmalwin ka. Bakit? Alday ko! Ni, anyat na pasama king ka, paring Jemong. Kwa, naitimugak la di ridaw di balay. Nakainumak kami di Rabita. Nag-iinom kami kada paring Tino. Ang imbas na sanmat nga. Ito ka ba? Abay. Black eye samot deta paring Jemong. Anya? Sino nang danog king ka? Nakikabil ka di? Ibaga mataris bakan dayo. Ay, awan, saan? Naidong para lang itiri daw. Imposible Itita mismo yan tamatam ni. Bullseye. Pero may nga limitin bare. Kwa. Dati dornab, tinakay nakatungpar. Dornab. Apay. Nagparintuming ka nga simrek iti balayo. Anya? Paunay mo din. Sinultak da ka laki di pare. Dinanog da ka la. Asin no? Awan pare. Magubra ka din Nabam na tayo dito Apay asin no tinangkabil king kabaraw. Tang. Awan. Kitakman. Awan tang naidungpar ko la jari daw na ito. Imposible na baraw. Siyak palang mo ti paglibak ang mic. Aramid ti gum-gum deta na Asin na ibagam kanyak. Asino tinangdanog king ka? Kuwata, awan. Ay, ibagam kanyak. Saan na mabaling nga kasta? Padanog kalatan. Ay, tapni baga king kabaraw. Siyak ti siga-siga diti lugar tayaw. Hindi ka bambanwaga. Kabuting dak dagiti lalaki ditaw. Uresin no kabuting dak. Tamuda no kasano ti aramid ko. No adat ti mapagura. Adat ti kagurak. Kabilet. Iso nga, ibagam kanya. Kuwatang. Aramid ni Miriam. Anya? Ni Miriam nga asawa. Untang. Ape nga sinultak na kabaraw. Da nga tabasol mo Daya basol ko man. Iso natin da basol na. Naminsan ko lang nga nginiwata, naminsan ko lang ang pinagsawaan ta. Kasano? Masurunak. Kasang sangpot ko, manibot trabaho, pinasabtanak adagos ti ungay. Anya nga oras nga napasamag day ta. Kwa, agalas 12 ti tingar rabitang.
Imposible mo nga nagkabukat trabahong baraw kasi ka oras. Makamot no nabartag ka ah. Dadalabasit inom ko tang. Isumol lang ah. Ang apay nga dinanog na ka. Apay nga mimag kasong batam. Linayatak kami tang. Ay. Sikang tukit ti danugit na eh. Anya? Uray kasarot kinauyong ta asawa. Saan mo rumbeng nga dangran? Saan nga dangran ti babae baraw? Uray pa'y kasanot kinadakis ta asawa. Kauwan umanay kong mga pagsawam latan basta sa mga dangran kasaritam kasjay. Linayatak lang mo tatang. Ang ngam. Nasalidaan naman. Nagamatan naman dati takyag ko. Medikwan. Dinanog nakmadlatan. Sana pa'y anya ka. Kinamat nakpa'y ti kutsilyo. Magatan alisyak. Ang naiparusisyak pa iso nga nasugat pa dati tuming ko. Ay kay magangganab mo ah. Apeng amin nga layatam. Ti asawa ang baraw. Kasanomat ngamin tatang. Diyak maawatan ti ugali na. Mapunpunuan na kingwanan. Idag ko mo ti amin nga kabailag. Amo namat nga. Isulaing ti maitid ko. Ta sa anak nga nakaadal. Inaklon nakmat nga kastoy tatang. Ang agreklamo mo. Nung kasta nga basit ti maitid ko nga sweldo kat. Pagpupungtutan na. Maapektaran pa yun. Tilangin-langin may. Tanabayagin nga wan tinapasamak ka na kami tatang. Kasarita ba ti asawa amangan no adan na nagsin nga parikot na nga di na ibagbagakin ka. Kaya tangor tiligan na tatang. Kasaritak pelaeng agpungtutan. Tinsaw, pepeson sa amin ngayon di bagadang nga dasursurok ti asawa. Anya. Muna na yanak ti February 29 tatang. Leap year baby ti asawa. Nayanak ti February 29, iti taon 1992. 32 na kumaita nga taon na yun. Angim, may kawalunto pa lang nga pa nagkasangay na ito no February 29. Sursurok nga dakurkurang na kunada. Tanakurang ti taon na at kada upat atawon lang ag-birthday. Egit di mo pa'y pagyamanan baraw. Ta kada upat nga taon kailangan agpaala. Tunggal birthday na. Anya? Kada upat nga taon mula ang nga regaluan. Ay, speaking of regaluan, baka ngamin no di mo regaluan ti asawang baraw. Anya? Api ko mga regaluak ti asawak tatang. Bakbaketan mo tan. Ay nauray bakbaketan ti asawa mga kunam. Maapresyar da no regaluan baraw. Baka ngamin no. Saan mo nga aramiden na iti inararamid mo, iti inarim mo palaang ni Miriam nga asawa. Kaapay ngamin nga aramag palaang tatanggat asawak lang araw dun at dadwapay nga anak men. Ay, dayta maggayam ti parikot mo baraw. Dayta maggayam ti bindot mo. Itaam mo kung no apay nga kaskasta ti asawa mga ibagam nga aguuyaw. Ha? Anya? Anya nga dayta kalugbang tatang? Deta saan mo nga panang sagsagot ti asawam? Deta saan mo nga kina? Saan mo nga panang lailo kengkwana? Deta saan mo nga panang dungdungo kengkwana? Deta ti problema ni Miriam nga asawam paraw. Api ko mga problema na tatang. Kat kasano ko mga min nga dungdungo ti asawa kat nakatangtangsit. Igin natangsit siguro ah. At gururay mo't siguro ti kinadunggaw. Iso nga, agibalbalas laang mo't siguro. Api kasi nga tawon na tatang. Kasapulan na pa ilang mo, di nga dungdung mo kadaan na linlin na ilo. At daduan nga anak mi tatang. Tinasisita la itan, kat ti panangisakat mit panagbiag ti pamilya mi. Ay, dahi ta tinagbiddo tang baraw. Isumul lagayam. Nakadado ngay nararamid maun. No apay nga saan ka nga nagpabalakad kanyak. Anya? Naskin nga min ah. Karamidem, dagiti nararamid mo idi inararim mo pelaeng ti asawam.
Hindi kayo maawatan, tatang. Apay, da kayo. Di napasungbat yun ni nanang. Inaramid yung pela di. Na ba raw? No nagsaksak duak ti danom nga pagdigos ni nanang mo. Uray ita, aging ga ita, aramidik pela da ita. Maapi nga naskin nga ramidin yung pela nga agasawa kayon. Adda anak yon, adda pa apo ko yon. Ay, talagang ibagbagak lang arot king kamparaw. Di aramidam. Ibagbagak lang arot king kan di parikot yo. Di ka pala dumngag. Kaya't mo ka di nga maurnos tilangan-langin yung agasawa. Kuuna tatang. Kaya't mo ka di. Nga saan nga agguuyong ti asawa. Kuuna tatang. Sino ko mati saan na mga yat. Nga agbalin nga normal ti asawa na. Saan kat nga agguuyaw nga kaskin ni Miriam nga asawa. Isugaraw dumngig ka. Kaya't mo ka di. Nga agbalbaliw ti asawa mkin ka. Uuna tatang. Kaya't mo nga agbalew. Uwan tatang. Abaring no agsubli ti dati. Ti dating kinalailom eh. Kaslawan pa yun, ti ganas na nga. Kaida ti asawak. Kasi nga agpupungtot nga. Isugaro dumngig ka kunak. Tatang. Di aramidem baraw. Uray no awan ti okasyon. At ta okasyon man wano awan. Sagutam ti asawam. Uray sagpaminsan laang tapno no maapresyar na bait. Kung may isa, dungdungwam ti asawam, uray awan ti gapgapuna, kat surpresaem no kuma madamat luto na, madamat ti innaw na, no madamat ti dalus na iti balayaw, ingkara kupon ti likod na. Agkam ti pingping no bibig na. Ken ibagamet sagpaminsan ti I love you. Ni tatang mat, agpakpakatawa kayo. Anya ko mati nakakatawa, luko-luko ka. Apay naskin ba lang bagak ti I love you mo tatang kata. Apay pelikula. Anya nga pelikula, ibagbagam. Dakam tupe kininanang mo, I love you kami tupe lang. Da kayo kin nanang tatang. Ikiwuna. Di pinagbadoy mo. Anya ka nagbadoy kay bagbagam luko. Di takat ti problema king ka. Di ka dumngag. Arabitim kami na. Tapdo no mamati ka. Agpeso ka di tatang. Baka man to luklukundak. Baka pagtitripandak laeng. Saan api ko mga pagtripan ka baraw? Padasam. Ipakitam ti kinadungumi ti asawam ure kasanot. Kinatangsit na. Kitaam. Malunag tirik na nakit agbalbaliw ti panakilangan-langan na king ka. Nga ta, wen, mamati ka kanyak baraw. Sagutam ti asawam. Una nga manumot ti manmanulaang ba't nga ada extra nga matgadak tatang. Ay ures saan nga material abanag. Uno saan gat imbes nga deta motor mo ti igas-gastusam. Igatag mo iti sabong, wenno makan, wenno anyaman dita chocolate. Isagot mo kinkwana. Nay. Danda ni Pebrero. Ingkamot iruwar ti asawam into no Valentine's Day Tapno no ma-appreciate na mait. Agkatawa ka ngamin kat day. Apay. Rigatim launa yun nga ramidin da kita. Idintong inararamid mo mo, idi inarari mo palaang ti asawam. Wanang kasla sa bali ngamin itang tatang. Kasla nakababain mo no. Baka ibagada nga piling anya nga piling. Kasla baka piling ubing kami kumapelang kasla kasi jay. Baka ibaga ti tao, ay api panunutin kami ti saun ti sa bali nga tao barak. Ti panunutam, ti maurnos ti langin-langin nyo iti asawam. Nagbibiyang kumanda kita sa pali nga tattao. Siyak ti dinggam. Aramidim amin nga bilin kuking ka. Kitaam, mamin pinsang nga agbaliw ti asawam.
Baka mo't no, baka mo't no pagtitripan nak na ni tatang. Baka kit no katawaan nak ni Miriam no makita na ito awit ko nga sabsabo nga adda teddy bear na kan adda pit chocolate na. Baka kit no adda nga agpungtot kanyak ni bagana nga. Ingat gatang ko titila adda. Bes nga gatang ko lain ko man itimakan. Ingat tatang amin tila adda. Makamo dinan. Ape nga ita ka lang. Ha, Jemong? Kwa. Ape, adda awit mo nga. Para king ka. Bakit? Ay. Anya ka ti aldaw ita. Anya ka ti pet sa ita. Kwa. Ay. Saan pa nga Valentine's Day ita? Ay, saan pa nga agpaiso? Inton lawas na pailaang. Bakit? Wow. Ada pa teddy bear na kan. Ada po sinan puso na kan. When? Pasensya ka no. Iso lang ti... Ay. Inarakop na. Afimit nga insagutan nakitikas to. Lakay. Kwa. Nalagip ko lang amin, idi. Nakita kami dada kat nalagip ka. Malagip ko, idi. Agar-ari makpelaking ka. No malagip mo, naese makiti nga, mang titi sabong king ka, kata teddy bear, stop toys, chocolate. Naimbag man ta malagip mo, dagiti. Panangar-ari mo kanya. Api ko mga saan ko malagip, bakit? Ti amok no, namin pinsan nga, linipat mo, dagiti nga. Ni. Api ngagsangit ka. Natatsak lang amin lakay. Kasano? Apay. Nagrigat gayam ti na asawaan ka na. Andaan iti anak. Luwa ka di iti ragsak na ida. Agar arubos kat kita matang. Ti amok no nagbalbaliw kan, Jemong. Managrik na kami sibot iti naganakak. Saan kan nga nadungo kanyak? Ta saan mo nga raramidin dagiti banag nga magusgusto ak launay nga raramidin hindi. Anya? Kad adapay nga sa si kasumnet ang motormon ngam siya. Ay, saan nga paiso data? Napatpatig ka, napatig ka kanyak, bakit? Da kayo ka digiti anak ta. Sabi nga ron nga kasyay nga nagbaliw ka. Amumot nga, love na love ka. Miriam, bakit? I love you so much. Apay. Itakmal lang nga mangig nga ibagamti ka sa kanyag. Anya? Tiamok no sana kun nga love, Jemong. Ay, saan nga po no data, bakit? Love na love ka. Sabay nga ron nga itatam lang nga ibaga. Anya? Ay, pasensya ka na. Gapo siguro iti panaglabas ti panahon. Nagbaliw kami ti amin. Sipod iti nag-asawatan. Iti anak tan. Kan iti ta busy ak mo ti trabaho ta. Kasapulan mo't nga manggitak tapno no. Maisakad ko't panagbiag tayo. Wanamnaskin nga ibagamlat ta kanya ko, mama. Minanulat mang ibaga. Among nga love na love ka, Jemong. Diyak kaya't nga mapukaw ka iti biyag ko. Anya? Kasta akmat king ka, Miriam, bakit? Saan ka nga kaya't nga mapukaw iti biyag ko? Saan ko kaya't nga mapukaw kayong nga agiinak? Anya, papalanda. Naturog di kiti duan. Indan iti silita. Ay, oo na bakit?
Nakaragrag sakak, Jemo, ang lakay. Tiamok no. Tiamok no napukaw ko, ti Jemo nga inayat ko, idi. Ay, saan nga mapasamak data, Miriam, bakit? Dakla dito'y para kada kayo nga giina. Saan kayo ito nga baybayan? Amumit nga. Ananusak tirigat tibiyag. Taamok mo't nga, ikarkarigatam di amin, para kada kami nga giinam. Uwan. Angin, gusto jak mo't mariknan ti, manang dungdungom kanyag. Iso nga pan panunutik pwede, nga po siguro talaga nakakon, kit nagbali tilang akon. Ay, saan? Saan nga po no dahita bakit? Iwan di mo, jak mo't maliklikan nga panunutik ka siya. Ay, amumla ko ma. Mailiwak launay king ka, nga makilin na ilo king ka. Angin, nakatangtangsit ka nga minukwa. Kutwe na tanatangsit, nakata mapanpanugak nga agaw awir ti anak ta. Mapanpanugak mo't nga agtagibalay. Sakit ka siya nga ti. Awan na pulos ti mariknak mo't nga sweetness mo kanyag. Di nakpay sagutanin. Ay, pasensyakan, bakit? Angin, manipod ita. Agbalbaliwan ti amin. Isubli kong ti kinalailok king ka. Agyaman naklakay. I love you, lakay. I love you too, bakit? Rakupin ka man. I love you. I love you too. I love you more. I love you. Equally. Maan. I love you more. Sige. Hindi ko mapalagayam ng naramit ko dito eh. Nakadado palaeng matigi. Sa baling at tao nga nagpapabalakadang. Nilagayam tatang. Di makaibaga ti pudno nga ramitek nga. Nga talaga nga makapagbalbaliw ti asawa. Ni. Binugwa mong lakay. Ha? Ay... When, bakit? Binugwa ko. Hindi, ang Diyos ko. Nabayagan day di. Naudi ngay naramid ti asawag dati. Raramidin na ita. Noape nga aming might. Nga panagarik na kaming nagbalin nga aguo yung ti asawak nga awan ti gapgapuna. Ape nga aming nadyak na amiris nga siyak malagayam ti puun kin gapuna. Gaputa nagbaliwak. Una yan. Kasla pa nagrignak at first time ko nga mapadasan. Una yan. Kasla first time nga talaga. Kasla jak pwede malagip nga nalaing gayam di bakit ko nga mangan titarong. Kasano? Pero nga sumana umad kami kada nakatangtangsit, nakaungiw-ngiwat iti. Iso nga kaslawa na pulos ti ganas ko. Tagayan. Sa apo lagayam nga dungdungwag kin sa gutak, sa paminsan. Po, Diyos ko. Po yung sagadnan. Reklama alino, Diyos ko. Miriam, bakit? Stone. Stone. Amay. Ang mga naglipasak. Kat matilmon mo. Ay. Sige. Ito, gawang ka nga rutin lakay. Bakit? Nabayag di dinaudinan niya. Jack, peke di malagipon no kaano. Uwin nga rin, bakit? Ay, ulitek ti.
Dumawat ti pamakawan king kabakit. Basol ko gayam. Itaamo ko na basol ko ti amin. Nuwape nga nagbalbaliw ka. Tasya gayam ti mo na nga nagbaliw. Saan nga nasisita day talakay? Di nasisita. Nakinaawatan tan. Uwin, bakit? Wow! Nagbara. Jemo. Miriam, bakit? Taman laingin nga mariknag ti kastoy. Nay maitayok-tayok ag. Itak man laingin nga madanon ti kangatwa na langit. Huwin bakit? Hagid ta nga maitayok nga mapanit ti kangatwa na langit. Jemong! Miriam, bakit? Jemong! Pimbas pasin. Titan, mapanin. Gemma! Miriam! Tigait mo sa wen, pare. Okay kayon, gani, bakit mo? Wen, pareng kwatit. No, apay mo't ngamin nga nakadadayo akpay lang mat nga nagdamdamag no kasamat aramidik. Madimod na gating bagbagan ni parang dino iti. At damot nga kipmaro ti problema kini. Nilagayam tatang ti makaibaga ti pudno nga aramidag tapno no agbali ti asawa kag subli ti kinalailo na kanya kinadunguna. Mayat man. Kastanto mo ti aramidik into na da asawa. Kanayon ko na tasagutan, uredan to anak min. Uwin parang kwatit. Usto ti kunam. Kasta nga talaga ti ramidem to. Tapno saan nga agbaliw ti asawa. No kasta, okay ka nga ro nila. Parang no, palubusan na kan ni bakit mo nga may makirides kada kami. Ay, jak pengarod na kapagpakada parang. Unang, okay kayo mo tan. Sigurado day tan, pare. Padasik to pare. Padasik tong agpakada kin bakit. Ngam siguro, palubusan na ko. Nang runakit, okay kami batayin. Dual dawin nga saan nga agguuyong ni Miriam nga asawa. Bakit? Lakay. Kwa. Ano tayo, Chay? Naku sumurot nga makirides kada pareng kwatit ka dati grupo na yung Domingo. Ha? Ay, makirides. Makirides? Uwin. Agmotor ka? Uwin, bakit? Grupo ti riders kami dyan surutak. Kahit kumamot iti, resak paminsan lang nga makapag-unwind man, makapasya-pasyarak. Tapos na no, sala nga dito iti ayang ko. Agsubli kami lahat malam. Saan kami mo't nga mabayag, saan kami mo't nga umyan ni Jai. Papanan nyo ka di, lakay. Yung kami Jai, Sagada, bakit? Sa kami mapan ni Jai, highest point. Ijay Benguet? Huwag ko ma. Magnakam dito magnakam dito yung Quirino, Cervantes, Pasagada. Angin, sana bale? Saan ka madanagan? Ininot ko nga kinondisyon ti motor ko. Tatunggal da agsweldoak, mangilasinak ti para iti motor ko, pang maintenance. Isungawan ti pagdanagan bakit? Uray no long ride, nakakondisyon ta motor ko. Sagpaminsan lang mo't bakit? Walan italayan nga mapadasak ti sumurot nga mapan makilong ride. Ay, sige, lakay. Talaga? Basta agan-anad kanto Ay, iwan, bakit? Agyamanak, bakit? Talaga nga, nagsublin ti dati nga langin-langin ta.
Ti amo kami kat di nakpalubusan bakit? Ay, basta tandaan ti sa ukla kay, agan-anad ka. Uwin bakit? Ayos pare. Pinalubusan na ka magayam ni bagat mo. Uwin nga rod pareng kwatit. Tiyamok no saan nakapalubusan. Ang nagwunmot laeng. Kasano, sinagutak iti sabong man na, uri awam mo ti okasyon. Iso nga saan nga nakapagkadkadan, hindi nagpakadaak. Saan nga, ay ako ay, naglaka mo lagayam ti aramidin, tapno ti kas nasingpot ti asawam. Iso kasi ka parang kwatit, ito nag-asawa ka, kasi tumot ti aramidin. Uwin pareng, Jemong. Ala, naragsak to di jay long ride tayo. Uwin nga rod. Excited akong pare. Kit nakagatak pa yan, digiti gear ko nga baro. Sige. Ilipas na ko rin yung trabaho. Parang kwatit. Ngayon. Ito no pala maminsan nga aldaw, dati pa nag-ride swimming, excited ako. Tsak pa yun makaturturog. Imbag ti asawak na nakaturugin. Napintas ka no, Jacob. Sagada. Talamiis. Kinure jay highest point. Jatok. Nakaragragsak nga bibuyahan. Di kiti magbibuyak na Facebook no ka nga. Kada YouTube nga mapandag paspasyar kagbot motor. Nakaapal. Ang saan ako nga umapapal laeng. Tainto no Domingo, sumuro takto nga makipag long ride. Mapadasak tumutin natin ang magpaspasyar. Uray ta nakakondisyon mo din di motor ko. Nini, bakit? Anak ko. Bakit? Anakin mo. Abay. Natitidanon, uminom ka. Nagtagtaga-inap ka di bakit? Agas asog ka mat. Okay ka? Apay, anya-anya tinang tagtaga-inap mo. Apay nga agas asog ka nga matmaturog. Nagmatiti tagtaga-inap ko lakay. Ha? Anya ti tagtaga-inap mo bakit? Apay ngagsangit ka. Anya-aya tinatagtaginip mo. Bakit? Ibagam kanya. Kinanyaman dito na tagtaginip mo. Saan nagpay-payso data? Anya-aya tinatagtaginip mo. Ni. Pauni. Kasta ko iruti pa ng rakop mo kanya kon. Lakay. Ni. Apay ngagagkanak. Anya-aya tatagtaginip mo, bakit? I love you, lakay. Anya? Aguri ka man. Anya, tinatagtaginip mo kunak. Ibagam kanyak no aping nga kasta nga. Agas asog ka itay. Sakit nagsangsangit ka. Kinabi, ag-ag kanak. Natagtaginip ko ngamin nga. Nagpakada ka nga napan nagtrabaho. Kahit? Hindi agawid ka. Kasta ori nga dara-dara taulong, tabagim, hindi kita takyag mo. Anya? Ay di damagig no ano ka. Nakadong parak ti motor, ti aso ko nam. Anya? Saan nagpipiso data? Taga-inip laing data. Miriam, bakit? Damog nagpipiso. Mabuti nga ka mapukaw ka. Jemong. Anya? Amam nga lab na lab ka, Jemong. Lab na lab ka, mat bakit?
Amom nga dyak kahit nga mabukaw kahit ibiyag mi nga agiina. Uwan bakit? Kastakmat kanya. Dyak kahit nga mapukaw kay nga agiina itibiyag ko. Unay mo na kastaon at isakit tinagam ko niya taga-inip ko. Saan ngagpay-peso day jay? Taga-inip laing day jay. Lakay. Bakit? Saan kan nga maban makiray? Mabuti nga. Anya? Pinalubusan nakmatan bakit? Baka da kaya tasawan taga-inip ko. Ada ayawat bakit taga-inip la data? Pampanunutim la data? Iso nga na taga-inip mo. Ang imawanti. Nakayan. Matayak langit di. Lakay. No, dama pasamok kay kamadi. Anya? Kasano kami pa nga ginam, no? Kasano kami pa namabukaw ka? Ay, unay mo din sa kami nagsasaot kasta bakit? Ay na, Diyos ko. Kasla butbut nga nakmatan. Kasla butbut nga nakmatan nga mapan makiraj bakit? Anya pare? Di mo pinalubusan lang ka na ko lang. Ay na. Mamati akon pare. Anya pare? Ada sursurok ti asawa. Pinalubusan na lang arotin. Imbabawi na pa ilaang mait. Pamatik ka. Naging tatagainip laing na jay. Anya? Kung kunanan na day jay. Dinaklakait palubusan nga grade sa. Tila babawik nga nangisubsublit kinadungok hingkwana. Di talang matakid daw ko. Good. Nag-apa kami tay, bigbigat. So nga nagsubliman na. Tay sigod nga kinauyong na. Agguuyong man hindi asawak. Gapo ka dayta. Ni ay. Kit BBM ko malatan pare. Oresan ka na ta sumurot iti rides ko man. Ay sana mabali na. Ay talaang ba't pare? Ay na. Uri isublik to ti kinadungog. Basta umayat pala mag-rides. Manulay nga adakas yung agundaway ko pare. Anya? Kit mo isang pare. Nagapa kayo nga agasawa. Uwan pare. Impalubos mo nga agapa kayo tapno no. Anak kanto nga paritan into no. Madingaro din niya pare. Hindi ako maawatan. Diyos ko, aya, okay kami ko man. Gimdetan, dinakmot palubusan nga may makirides. Ni, pare, sayang mo't dati nagsublin di langin-langin nyo iti asawam. Una pare, sa anak nga makasurot ti ride no ko ha. Kat man ano pare? Madya pare. Diyak pagit di maiturturugan, hindi tang long ride. Sakit bigla-bigla nga ibabawi na ti panang palubos na kanyak. Sino ti di masuron? Kahit nagkapapa kami man na. Sao nga sao, ito ay sakbayang nga rimwar, sakbayang nga may nagubra. Pare, sayang. Anyat sayang? Sayang ah. Sayang na ti panangurnos mo ti langan-langin nyo iti asawam. Sakit bigla latang nga nagsubliman ti dati. May pamlatan. Maawatan. Palibhasa. Nayanak ti February 29. Dan sa sursurok na nga talaga. Mauyong, aguuyong. Agubrata din pare. May stress ak man nga mang pampanunod ka deta. Naka-ready ako ng long ride. Naka-condition na motor ko. Naka-condition pa ti bagi kan panunod ko. Kompleto pa ti gear ko. Bigla-bigla latan nga ibabawi na. Ure man kiti isublin at kinauyong na. Bibiyang ko. Wala, gubratan pare. Nagsubli ngagpaiso ti dating
kinauyong ti asawa kasinyong gapo iti panagapami may papan iti saan na nga panang palubos kanyak nga mapan sumurot nga makilong ride. Napanaklata nga road na kilong ride kasinyong ureno awan ti pamalubos na ayat ko lang mat nga dati masatisfy mo di craving ko nga mapadasan iti makilong ride agpaspasyar nga nakamotor nga adda kakaduak nga nakamotor madlaeng tanam na maek nga maisublik tumetla ti dati nga langin-langin mi ti asawak. Idi nakaawi da kasinyong kaasi na po Diyos ahumat ti daga sa napasamak kanyak. Ket ididimteng ti aldaw dagiti puso. Idi kalman. Ginundawayak da ito nga aldaw tapno masagutak iti sabong, tsokolate, ken stuffed toy ti asawak. Tapno agsubli ti dati nga langen-langen mi. Angem ti makadakes kasinyong inbeleng na iti basura dati inregalo ken kuana. Saan na nga inawat ti regalo? Dakunana aramidek kanulaeng daytoy tapno ti kastaket pangalabar dati naramid ko nga ureno din pinalubusan ket napanaklat na. Kunapay ket din ti asawa kasinyong ket aramidek latan ti kayat kong aramiden awan kano ti bibiyang nan. Pinadas ko amin nga imbaga ni tatang idi. Bayat nga aglutluto iti pang maliman mi. Sang-sangpet ko idi manipod iti trabaho. Inarakop ko ti asawa ket agkakuman ti pingping na edita impakul na kanyak deti aklo. Anay ko, apo Diyos ko. Aktal na ka man. Sanak man nga isistylan. Apay ti amom. Ti amom may subli pa di dati, ha? Ha? Aramidem laing deta gaputa amom nga dabasol mo. Imbagak king ka idi. Amom la kumano kasanot nervyos ko. Eh di na pangkalatan na ki-rides uri na imbagak king ka. Impakpako na king ka nga saan ka mapapan gaputa. Matayak ti nervyos. Gaputa natagtag-iinip ko. Natagtag-iinip ko nga tinapasamak king ka. Bakit? Awan mo tinapasamak kanyak. Uray pay! Kay kahit mo gahayam nga kasta. Mapangka again enjoy ngem deti. Ngem deti. Gustunan bakit? Ay, tala ka! Pakulak man tao naman! Ay, saan bakit? Pinadas ko pa dete isang kaibagak ti I love you king kuana. I love you bakit? I love you tarupam! Anya. Basta I love you. Awa na pulusen ti umepekto kadagiti inararamid ko idi. Tapno no mapasublik laeng ti kinadungo ti asawa. Anya ka di ti aramide kasinyong tapno no ti kastakit maalabar ko ti amin. Tala na minsan nga napanak nagilong ride. Awan manen aguuyog man ti asawa ko, Diyos ko. Dahil di nga rod ti parikot ko kasin ket agpabalakad akman kada kayo no anyat kasasayaatan nga aramideg tapno no ti kasta ket maisubli ti dati nga langen-langen mi iti asawa. Adda ka di pa iti sabali nga wagas malaksid ka digiti insuro ni tatang ko kanyak tapno no maurnos ti amin iti kada kami iti asawa. Dahil di nga ron di pa kabuklan, di pa kasalita kasin kat sabi ko makat nakaibatit adal kadagiti padak nga dimngeg kinagbuya. Iyon akong ti agyaman kadagiti makaitit ti balakad. Agyaman akmat ken kakasin ti anos ken laing mga nangurnos ken nang tedbiag dati nga pakasalitaak. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo, Jemong
iti Ilocos Sur.